Magdeng kisah deh. Wih, rencang magdeng cang jak lo. Alo magdeng aja. Cang liung lah, anu beli, bisa magdeng beli. Liu, tuh jadi perswang edeng pesek kan kawan. Pesek kan? Oh. Ceng mon puswang cang kewah, cang puswang bos kaliung cang lah gendeng nih. Wih, kewah, cang coba. Cang beli, bisa magdeng. Beli bisa aja bedi-bedi. Ah, ne bedek tu luang beli nak ne bedek tu ngen luang. Si mula. Apa ne bedek tu ngen luang beli? Si mula si tampu bang sing ciduyo. Bukan ni cang tampu. Nah jadi cakang ngetes beli jadi. Oh, bukan tes. Bedek jadi beli tes cang ini. Saya beli magdeng. Nah, magdeng. Nah, magdeng apa ke gendeng ni? Gendeng awak-awak ya. Nah. Apa dia perswang besliu masih bu? Besliu. Aku betul lontar beli apa ya kalau pusang dia jadi gendeng. Hingo kana baline nepukin adi sembilan wai adi tekebu kekene yen ketemu adi pragat sepeng-sepeng nyikse bulu beli aneh jani apa boleh beline dingo-dingohan beli ada nak muani aneh demonin adi didurin beli apa ki entung rana yang adi kegene sembilan tepet sembilan gelot adi stada dingin ajo kuli resnane ipidan hilang hangat gelutan adine Merdusan punya beli kok. Yang terus buka kene luangan bali jani magadi bunga mawane galut beli lebihan duit sakit pansing enggalan maca batin baline nyari ya Ranto sakal nanti beli coba masih coba anu juga dayan gitu jadi coba dari itu kene banyak ada seperti banyak ada main canggihnya ini kami saja bojek main wayang tuh penting yang ngalah kesaksian ini jadi kalau kene tuh aduh pernikahan aja nih tuh cening siwo Bandung ini Bajrau ya ada dua jangan mau sakti oh itu aja aleh itu pokoknya kesana nak sakti ngelain joki pengliang aleh itu paning gitu oh sih itu pernikahan aja nanti yang kelejani memelot mesin macam mentos gede gak gulun tuh gedemling tuh gedemling tuh
ngawerno sang mirangan banyak sami sampun mepok ring bancingan penyantokan mongkol tie Denamian rikanang marah Risma badangan dane Gusti Patih kayangi kedes merak milu masih sudut begini tang rajikong satuan siap wano alas siap alas itu punya nih keker di orang ulang minggu tentang ini ada orang sekali men wenci bang Gusti. Aduh, jegek men wenci. Jegek. Yang jegek lah na bagus nih. Bagus tuh. Saya manja yang lain dong. Bang bagus seranya itu. Bang bagus sama Jani, Cijen. Ya. Jani, caranya lah. Jani becing lah tugas. Ya, nah lain depannya ramang caranya lah. Ah, caron men Marta nih kok. Wah. Men Marta tuh kayak gitu kan sih. Orang sih. Ya punya ramang. Bagus.